nsa company for free Ghana Integrity Initiative yeno mobile bidding komo no waboa yen ama yenya suahunu ene ntiase nti everything about yen sase ya how and all the concerns are you nyina no anopay yenya daje na fe yeni san komo no. And in the studio ayora Michael Okan or your project coordinator at the Ghana Integrity Initiative. Sanso and a Samuel Kofi Boache, Land Administration Officer at the Ghana Yensase Commissioner Efreso Ewa Asante Mantemu. Sanso and a Osaibunsu Inin Asante Mantemu Ghana Integrity Initiative or more a year officer. And penny for Mama Kwaba. Yenya. Bibi Abokodia. Adom. Yeda nyame ase na also nyame adom eho ye pa obani Michael menim say ye nem wedding combo over the years. I think I feel if I'm not mistaken this is the second time Ghana Integrity Initiative mo befia ha obi a opese wotiase Ghana Integrity Initiative e pa na bobotaye mo ye dmeku ben de na mo ye ma yenya santiase no na ye nto ayen komo so me da say ntia ife nkran me penyin Madam Linda Forikwafo. Okay. I think the last time on one kasa mum ne ni hia ye. Yeah. Me tia ETF nyina so. Anope de bro. Ghana Integrity Initiative se ka ejumku a your friend say enche aban ase. Nti do na friend say non governmental organization NGO. Na butaye dai ni so awo Ghana maimune ne say yakutia katateshe ne proye. Okay. Nti wo kan katateshe ne proye ewo aban adwuma mu ewo ankran so mu adwuma mu na yemfie nti ohwia Ghana man nyina no yen various sectors nyina no yakutia katateshe ne proye. Asan say ati asese uku utimi kuntia katateshe ne proye a utu ubetimi tu ohia buburo ase. Ebema mpuntu aba na mpuntu ba ebe ma asumdwe so aba nti ohwa na sa na hia se yenyina ye be ka bom akweti akata ne proye. Okay. Nti edwumako na nkasa na ne ti na nkasa won kran na nyame ya adom na ye biebie ye friend no offices wo 4 areas. Okay. Kumase na obi edi enim no ye obi Tamale. Okay. Na ye obi Ho. Okay. Okay, 3. Inti you be Kumase na Ho na Tamale. Inti no sa na ye adwuma ba wa me kan ka say ye kutia katashe ne proye. Inti ye say ye kutia katashe ne proye ya nya aban adwuma efo. Kwan ben so na bitimi tu sa na mo wi. Na che say ye say ye nyankofa. Okay. Ye ne aban adwuma efo no e kabom. Ye ne private sectors ye kabom. Na tutu no dudu no wan ye ne media eso ekabom ye nyina ye de adwen ye nimde ye nyansa akabom ako eti akasase ne proye. Eti Ghana Integrity Initiative nima anamo ayetu ni se ye nhwehwem etanse so beka sekatase ne proye ekoso a ese onya dance wanfa untimi fa utima na anka sekatase ne proye ekoso abra wuni dance de enti ye mpesempese mu pa dodo ne ye mpesempese ne ye nya research ni nya report na dey tu anamo no be say ye advocacy ye bodewuro ye ncheche ne ye fa kwan se kwan be ne nyina nyama ne ye hu no ye besi ano ho kwan nti Ghana Integrity Initiative no ne ye don ekuo na wiase fa ne nyina ye fra no Transparency International eno ne secretariat no Berlin nanso ekuo nkron more than 100 na e ka bom na ye Transparency International. Nti kokro bia so a Ghana yendi na Transparency International Ghana. Nanso ye Ghana Integrity Initiative. Na uko ufia mezo ufia wako Cameroon. Nti omo Transparency International Cameroon. Okay. Nigeria so obi. Na Kenya. Nti nkron na atwa enye ebibima mu nkra o. Ko Europe, America. Sana ete. Okay. So more started the ubo ewo radio mo ne kasafidi ahodo so ewo nsase kwanya manfo de katase ne proye ewura ye nsase semu yenim se katase ne proye de bia obi age obi sika na bia obi ye na dwuma bia eswa so onye nti saa da ubo ya ma start wo ye nsase semu no so no ene de he ma yenya nti ase kakra da ase
wedi kan ka sɛ afi mo me penya nkasa nkasa wedi kan ba ha nanso bɛkae so a from 2015 to 2019 na project yɛ bɔ mu dewuri from land and corruption in Africa na yɛ edwuma fa ho yɛba station ha bɛ bɔ dewuro ɛno yɛba da na yɛba kwa ne penyin nkasa lands officer penyin nkasa region no ɛne ɛne ne bae bɛbɔ dewuro fa nsasensɛm mu mbra na nhyehyɛ na ɛdeda ho ne sanyama nyama nyinaa na inde anamu yɛba ne sɛ damencha de 2015 to 2019 project ne yɛyɛ no ɛna nipa na ɔde scan mayen yɛfrɛ no BMZ BMZ German Federal Ministry no my funding no ɛna mo hyɛ no so sɛ anamu na mutu yɛ no mutu anamu papa enti yɛsa asɔm ase no ato aso 2022 to 2025 sana de nakɔ na yɛka land and corruption in Africa nkuro ma kase Africa no yɛyɛ no 7 countries yɛyɛ no Ghana, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Zambia, South Africa ɛna Madagascar san nkuro nyinaa so na project yɛkɔ so na Ghana de no ɛna Ghana Integrity Initiative ɛdi anim na yɛbɛka nsase ho nsɛm yɛsi katahyehyɛ ne proya abo etu afa na abo afori ansase nsɛm ho na yɛka no saa obibisa said na woka saa de ade na katahyehyɛ ne proye ɛwɔ nsase ho katahyehyɛ ne proya yɛka katahyehyɛ ne proya asekyerɛ nankasa ne sɛ yɛsi yɛde tumi ahyɛ wo nsa na wode pre wo nko a woyɛ yɔ ho nti sɛ yɛde tumi ahyɛ wo nsa sɛ bɔ yɛn ejapade ho ban na wode pre wo nko a woyɛ yɔ ho a sɛ yɛde ban asensɛm mu a nti sɛ yɛka sɛ administration and management of land nti yɛbɛhwɛ so into yɛ ne mbra ne nhyehyɛ na ɛfa ho ne nyinaa no saa nyama ne nyinaa sɛ yɛma adamudi ba ho a land and corruption nti yɛka adamudi ɛfa administration of land or management a efi ɛbra wo nsa bɛka asase no ɛkɔpem sɛ ɛbra wo bɛnya ho krataa nyinaa ewie no ɛka saa afa no nti sɛ numu no na sɛ obi de ɛsɛ wotu adamudi sika ɛsɛ ɔde ma ɛnyɛ no na wode sika yi ma wotu sika foforɔ sen de ankɛkyɛ sɛ wode ma wopɛ sɛ woyɛ registration sika na ankɛkyɛ sɛ aban de ayi ato sɛ sɛ ne yɛtua no na wotua foforɔ sen ɛno yɛ katahyɛ ne prɔyɛ ɛne yɛka biribi sɛ yɛse yɛ nhyehyɛ a yɛde ato hɔ no na yɛsi ho kwan sɛ nsase ho nsɛm deɛ mbɛbunu ne mbaa deɛ ɔmo nka ho bi katahyɛ yɛse obi sɛ nansɛn adan ɛba abɔnte pa first na nte sa first na nkasa ansɛm no wobɛnya wɔ dodoɔ na wobɛnya wɔ maybe sɛbi education center na we sɛ school ni maame ne wo nda ansa na mama o max nanso sɛ no ɛyɛ aba nsase nsɛm so obi sɛ mama me ne wanda asase de wo nsa nkada yɛfrɛ no we sextortion sextortion no aba nsase nsɛm obi bɛtɔ asase dodoɔ na wo sɛ wohwɛ a asase no obi kɔtɔ a obi kɔ yɛsi mɛ nkasa yɛtɔ ɛsan sɛ asase yɛntɔn wokɔ fɛm anaa wokɔ yɛ wi a sɛ ɛnyɛ dodoɔ na obiara na ɛwɔ saa ahɔnde na wobɛkɔ asase no na ɛwɔ hɔ nti ɔhwɛ no ahɔnde nyɛ deɛ na ɛsɛ ɔtɔ so na ɔyɛ ɔma me ne wanda asase no nsa nka nti ɔmo tɔn ma nipa bɛɛ mmienu mmiɛnsa ne nyinaa so ka ho ma menkɔ ɛyɛ kofi nkyɛn kofi wakyɛ bɛpɛ sɛ menya understanding mo na mowɔ lands mmara no sesɛn ma yɛnya lands commission mu dwumadie mu deɛ moyɛ na afei mmara foforɔ a aba yɛde bɔ yɛn nsase ho ɛban ɛfiri saa prɔyɛ hu medase ɛwɔ akonya ayɛte sɛ yɛ a mode ama lands commission yes sir ɛne ɛyɛ Ghana Integrity Initiative ɛyɛ adwuma sonko a modi ɛwɔ ɔman mu ɛdi kan wobusa biribi ɛfa lands commission ho a lands commission ɛyɛ asoɛyɛ ɛwɔ
regions dunsia ne nyina mu. Okay. Enti regions dunsia ne na lands commission ya so ewo ho. Na lands commission memfa ne say laws bi and a govern lands commission. Enti mra bi ho no ma lands commission lands commission. Lands commission established under Article 258 of the 1992 Constitution. Okay. Na before say establishment be na lands commission na enim no na egu ahodo 9. But na ahodo 9 no institutions na bia independent. Okay. Enti ne o survey department, ne wo land valuation board, ne wo lands commission akasa na public invested lands management division. Nti saa divisions yi na no na ebia ejina ebia ebo no ho bra ewo manfan say independent omun na obia ye n'adwuma se de etie na em say emre ko nanim no na aban hu say ebe hia say wo say saa asoye nyina no e ka bom na omun nyina edi dwuma die baako esan say asanse ho sem no ye hwe a say we ye n'adwuma nko we ye n'adwuma nko na emwa. Enti no 2008 na act bi omo pass act act 767 eno na eboa ya de nkabom eba lands commission institutions no. Enti unlike first na man fan say survey for omo ade nko land valuation board omo de nko. Unlike first no sa act we de ni nyina ebebom. Enti under act we ne your survey and mapping division. Your public invested lands management division. Okay. Your land registration division. And your land valuation division. Inti sa divisions yi 4 divisions share lands commission ase. Okay. Sa 4 ni nyina no. Ebia odwumadi edi. Na adwumadi edi no ye behu no wo ye mission and vision statement im. Ye ka mission and vision ade a drive organization. Inti eden na ema lands commission etimi di na dwuma esese odi. Enti wo hwe ye vision na very simple but can sem bebre. Ye vision lands commission vision pan say meka no protocol sem kaka or say to become the center of excellence for all land services delivery. Enti eba ensasesem ho bibia fans asesem ho bia na lands commission pese eda sonko ye pese yetimi eboa na yetimi nsiesie bebre ewo ensasesem mu fa challenges enkofo face ni ade ni na no ye pese ye excel enti se o pese wo ye excellent to bibia ma na je say o bo ho modern se ontutuye ne nhihye bia no wo di begu akwam yi aboa ma edwumadie na ye di na koso ye mission no so no eno na ebehunu ye dwumadi yedi as lands commission ye mission and say to provide menos meka na protocol sem na media ba ye twi kasem or say to provide high quality, reliable and efficient services in geographic information, guaranteed tenure, property valuation, surveying and mapping through teamwork and modern technology to our stakeholders. Enti ye de ba ye kasema ye can high quality. It means ye pese ye nya yetimi ebo ye ho modern ye pa. Na yetimi nso so ema information accurate information. Ewo ye yensa asem ho. Ewo valuation on say ye o pese o hunu asase yana say wo dan o pese o hunu ne value o hunu ebia ne bo se de esitie say wo ye survey ene mapping ni nyina no ebia nsasem ho o pese o di demarcation ni ade a ni nyina ye lands commission ye dwumadi a yedi na ni nyina mu no wo hwe ye mission ni ma ye pese ye de modern technology enti ene ye de nema bebre aba be ra enwuma ni ma first na enkrata nkwana na odi ye de adwuma enti no so obi ba lands commission aso ye kura na sebe ebi oba ba be pe information a je say ye kwa kututu nkrata bibiri ansa na etimi ama information but with modern technology enti no ye wo computers a ye gusu a ye digitize ene no oba na kura oba na otimi kan o plot details kura na yetimi bo no wo ye computer so na yetimi ayi information am ye hu say o ebia nipa asomasi ana obenten na asasi ewo no enti ni nna mu no so no ye the teamwork ye enya ankorankore enti ye nyina na ye kyerɛkyerɛ adwen ye na ye babom na ye de adwen kyerɛ aboa say be ma
nsasesem ɛho mpuntuo no akɔso ɛwɔ ɔman yenya this understanding very brief say the Land Act 2020 at year 136 say what the na man da sonko ɛwɔ the new arrangement ye de abanim. Okay, me da se pa ye hwe Land Act 2020 na ɛyɛ Act 1036 act no aboa ɛwɔ enema bebree ho sɛ wo hwɛ a first na act na de ba ko ayɛ ne sɛ ɛde mmra bebree mmra na man say laws are not standing on its own no integrating ni nyina in one law ama ni nyina ba ba ko enti first na ebia wo pɛ mmra we age sɛ wo kɔ reference to we wo kɔ refer to we but Land Act na de ni nyina aba under one umbrella ɛna ebiem so no ayɛ some repeal you can repeal amendment bi ewo old laws nim enti wo hwe maybe to say State Lands Act 125 na I repeal certain laws in that act wo hwe Land Registry Act 122 and also repeal certain laws in that act na Land Act na si hwe ni ye pa critically ade ba ko na oman yi edi mu nsasesem edi hu edinya ana edi enya pa titru land guardism o land guardism ene say wato wasase enso so na sabi obi ese wache o ma kwan ma nko asase so to ba just okutua de gimfi no correct ena wo hwe sa nema na wo hwe a em say akra pa na sa nema no eta koso enti no obi timi to asase free nipa hodo be 9 ho enso ni nyina mu no na ni sie no kumasi kura bi wa ha ni nyina mu so wo hene ba ko ton sase be yende bibiri ho but me can say but say digging fidu say na dem say ashantori na ha de em say ha say de em say ya de e wo form yi pa enti no act no ana say sa emrei no aba no de certain sanctions ana say punitive measures bi di aba say wo wasase wo interest in your land na say obi si ho kwan say omma wo enya akonya wo wasase ne so ebia nipa no wono ankasa enye odenam nipa hodo bi so na ebia o hye akiri e na wo hwe se omma ontimi nko wasase no emra na aba no ama ho kwan say obi a obe stop from exhibiting your interest in land no emra na ma ho kwan say ye betimi ajele no e wo prison enti no se wo wasase na se obi yi a emra no e de sa we na ba e na customary land secretariat enso so ya ade a emra no hwe section 14 of Land Act na eno so ya ade a emra no e de aba sesei no mamemfa ne say customary land owners no traditional owners ni nyina na say emra no de customary land secretariat aba customary land secretariat na de ba de aba ni nyina na say ebeboa ama ye records with regards to nsase a ye war in a particular locality no ebeboa ma transparency be ye adwuma enti no ebe solve the problem of multiple sale of land say bia we aton asase ama we no asa aton ama we customary land secretariat no I establish nipa ahodo bi ana say representatives from certain institutions ebeboa ama omotimi ahwe say nsasesem ho no anopay min twa no but obi a wutie ni a o person koto asase na so kokko gi asase firi wo hene ho dia no hia so koye o line title koye o deeds registration afi asase kra no wo kwa we call lands commission na wa kutuatu a ska bi no ni ade my that education na menko ye unua enin ho na ono nso mfa bi nkan me kwa gi asase to avoid that corruption in that process ni nyina no take me through ohini say o mama sase me kwa koye land title me registration ebia the deeds and I say injunction this a process ni nyina no menya de den wa bra obi mu me balance commission so a den na metimi aye ne simple ebema me hu say genuinely asase no I have acquired it obi mfa esokwan na ma chenchera. Okay, me da se pa wo sa question a obusa am say we akonya kese etiefo wo say etie ni ye pa se eba nsasesem ho a nsasesem ye mfa nhye etim say asase ente say car sabi o koto no kwan chen ba bi
asase se de asase sem titie no ansa na obetu anamon se wo pese wokoto asase bia no e wo se wo ye nhwehwemu eyie ekọ akiri nhwehwemu a wo se wo ye no enye se balance commission ko e na wo ba na ba be ye nhwehwemu na emom wo behwe aye a make sure say baby asase ne wona ankasa no mantem ho no obebusa ho asem yi because esan say na bi empempi na bi ho no ma information bi betimi ye betimi awo information bi de but de ekoso ankasa wo asase ne so no na empempi na lands commission na yenya ni saa tumi na ye di hunu de ekoso enti to begin with no asase se wo pese ukọ asase wana auto asase a first of all uhia a site plan and a site plan ya making so no site plan I was say surveyor free a lands commission and I say lands commission aman ho kwan say otimi ye plan it your licensed surveyors omo no a lands commission and am omo sa akunya na say omo betimi aye sa plan no it will make sure say when ya site plan from lands commission and I say from a surveyor a qualified surveyor into site plan no eno na wo de be ye hwehwemu first of all enti mama fan say bi ohene bi pese oton asase bi ma ana obi pese oton asase bi ma the first thing also obusa nipa no na site plan enti ubusa site plan no so a site plan na adba ba ye search wo lands commission na eno no act no land act no kura so de bibi soronko bi aba say section 222 of land act no ma ho kwan say wo de enquiry ba na wo de site plan bi ba say opese o ye search our lands commissioner swear ya within 14 days I was say etimi ma information on sa asase na opese o unya oye ho enquiry no but me ba to mo me entie ni ye 14 days ya make no subject to change depending on ebia information na wo ho ebia obi on kwa site plan be ba kwa na enye enti no eno say enya ye ntimi ma information na ope esan say enu ti na ya na ye stress on say wo say ye qualified surveyor and I site plan amount esan say site plan was certain features say o de buy aswe ya enu na yetimi hwede hunu say asase we ho information ye enti wonya site plan na wie no na wo ba be ye search no the next thing I was say follow up allocation note that is say ye ka enkonya asase ho a esan say nsase e wo Ashanti region ye wo mu ahodo ye wo mamefa akonya yiso na menche ahodo nsase ahodo ye wo ha ye wo stool land stool land na de eno de mamefa say ye under the authority of the traditional owners enti mamefa say ahemfo omo na stool land no hye omo nsa ene ye wo state land state land na ye eno no ye aban sase enti eno no aban na hweso making sure say be manage sa state lands ni na ene ye obi bi ye friend vested land vested no eno no say no kura no me fan say ye ya diversity anesa enti vested lands na de na ye aban na hweso ma stool no ana me fan say golden stool ohene kese ensase no lands commission na hweso edema no but ono na ye beneficiary interest holder enti no lands commission wo legal title na keke enti ye na ye behwe se bi e be lease na ade de amount but beneficiary interest no yisika na se ho bra bia no eno no na ye de ma golden stool eno na ye vested no ye ntie ni ye se ye mpempi ye te family land Ashanti region ha wo mse bia family betimi awa asase de nanso so family no wa asase no family head and that family land na ano enti family head no ono nko antimi nkoton asase ana ono nko antimi mfa asase emfam obi wabra niwura enim ho bi eno na ya na ye mistake ya na mpempi eta akoso enti mpempi no obi betimi akipi allocation between himself for so many years enso so nipa na de beba ebia oba be ye ho obetu anamon no ebeba na ebia allocation enye papa enti yebe tu etiefo for say so asase sembi na say o to ana say ye de frame wa allocation no bomodia say within 1 week obetimi de akọ Asante land secretariat asoye omo no betimi ama won hunu say allocation no ye papa o issue no o to me say o say o issue ana say oni to me enti say kobasa dia obetimi atu anamon na say sabio say the right thing na was say ye no kura na omo betimi ahwe so omo abaye enti allocation side plan
with regards to stool land Ashanti region had there say stool land and the door so ntino wa location and site plan ade a obehia ansa na watimi aye nkrata asem bia to obam ho land title balance commissioner ye wo registration ahodo mienu ye wo deeds registration and ye wo title registration deeds registration no no yeah where it looks at the instrument between the parties enti ma memfa na say party A Mr. Menu ni Mr. Kofi I enter into agreement wa assigning the interest at the amano enti this registration no no ehwe the instrument na the agreement between the parties no na ehwe near plot lands commission enti no ye plot record it. But title registration it goes beyond this registration no title na de no aban adenensa mamfan say aban ehirawo ama land register no udin akomu say asase no wo ya register asase no wo udin mu enti no na ye the two difference no ye deeds and title registration but etiefo ntie ne ye say this registration no no enye be bia title registration enye be bia na ye no for instance title registration in Ghana now no ye wo some part of Kumasi and ye title registration enti no ye wo towns bi wo no ma o balance commissioner ye betimi am wo hu say be bia wasase ne wo no ye betimi aye land title ama ana say ye ntimi nye title and say yentimi nya title and do this registration no but say you betimi a title na dia it goes beyond na issue land certificate the amount ye ansa na be issue land certificate amount so no you make sure say be publication esan say udin e ko register munti no e wo say ye nhwehwemu ehu say ne ma oman ni nyina akonya say obi e wo objection ana say obi wo asem kan bi wo asase na ye di ama ona o akonya say within 14 days period no nipa no a owo interest bia wo no ya publishing wo newspaper mu no nipa no wo interest o ma within that period no nipa no betimi aba be ka say wo bi asase ya mo ye di ama asomasi ana obenten asase we de me wo ho asem ka ekoba sa ye jai ni aye hwehwemu ehunu say de nipa ne ka na no kre ana enya no kre ansa na ebe issue land certificate ya issue into land certificate the last product awunya in the land registration process ebi afi na do afi de na to ha ya Akoma 87.9 FM bi de aduana ba kofi asante ye ne Ghana Integrity Initiatives na edin komo na ye hwe asansa ansase kwan a ye befa so a ye beje no ne katasehye ne proya e wo ho ne kwan ye befa so a ye besi ano kwan nti omo ne lands commission penny for e wo ha na ye edin komo mame nkominua osebo nsueni no okay mame ne ora eye okay na me pese binya sante asese enei sa process ya wakan na at what point in time e no bibi timabume na obumi amenya ndai medical na vinia ubiso ato aso okay se ye ka katasene proya awo nsasense mu a na me ka no me say se ye de tumi ahye wonsa na wa wo de pre wo ye yo no enti ye de tumi ahye ye fan se ehye asefi ahefo na asase ne fi na de ononkwa opre ononkwa ne ye yo ho esan se na ye na oye nana man mindful okay ni mindful emfa so mbenya on sase no ho obese omunya omunya enti se nana obi o nana ase no se o nana me pass ase na nhihye na wo nyina o matrans se obi pass ase a ana mu say na obetu afa ho ABCD na nana amma nipa na mfa sa nhihye no na we bu sa nhihye na ato bebi foforo na ono nana ya de foforo amana na kese ne pro no eya ahya ase no enti se yes a na eche se nipa na anka okope mfaso bi efi sasa ase onya okay ena wo bi se bibi no multiple sale of land ados bebre organa obi o ho a yese asase ba ko ne de ama nipa mienu ana miensa asase ba ko no po ya ton ye de afam nkrofo mienu ana miensa uhwehwe ma yesi o ba ko ne di kan ba na omba ntemti ye de ma foforo ene ne yese sanyema ni nyina no ema etimi di ohaw eba asase no so esan se
ebema basa Nti so bi me saa menkɔ hen sisia. Ghana Integrity Initiative yɛwɔ ekuo a yɛfrɛ no Advocacy and Legal Advice Center. Okay. Ɛno na yɛka sɛ yɛbɛtumi de aboa wɔn a yɛde saa nyɛma yi edi wɔn no ma yɛ complaints. Okay. Aha. Okay. Nti your number bi a obi wɔ hɔ a between the two. Minia obi bɛkasa kakra afɛ no. Okay. Obi, yeah, my mentio. Okay. Right, you swear na me. Okay, good. It's okay. Okay, good. For we can home, I think there's a few challenges. Yeah. Okay, sorry. Did medical actually Akoma FM T4. Utie dem minya pani for me no dika kana. Ghana Integrity Initiative your office bia and I say ye be office bia ye be 2009. Okay. Ye be office no titi say e de beboa e de akwati akatashe ne poye. O say empempi ne bakatashe ne poye ho amane boa. Na ho asem akoye din. Baabi a bia aban adwumaku a wo say okobo akatashe ne poye ho amane no ho amane bo na akoye ade foforo bi. The Ghana Integrity Initiative as a civil society organization no be office bia na platform bia e mama fo akonya mo bo katache ne poye ho amane de kire na Ghana Integrity Initiative elak office na the Advocacy and Legal Advice Center no yeso etu ho anamo na anamo to bia betu bia no free adwumadie bia ye di bia no free, professional and confidential. Okay. Di say bia obi di katache ne poye bi adi enye nsa asese ho nko but project we ensa lance ho project nti so obi di katache ne poye di fans asese ho a na bia lance commissioner wontimi enkobo mamane a wotuma bo Ghana Integrity Initiative elak office na mane na yeso etu anam your structures for elak no elak na your elak lawyer ho na your elak coordinator na your elak offices minua pani di kan say Ghana Integrity Initiative be 3 offices the Ashanti who na Temale the elak offices na was our regions so in case obidi katache ne proye due within those regions na obetime to one among about boy amane and no na chi so yes our elak steering committee elak steering committee no your reps from the various anti-corruption institutions in Ashanti region office no yes Ashanti region your office was our challenge house yes and also challenge bookshop abonsemu ura inside the office I seen to be obi ebu no obi ebu bi afaso na ohunu obi obetima kana sama na opeboafo a obam ho a obetimi aboa no yes and I saw to free numbers you can kind no dwumade bi edi free to free numbers into bia so obi de katache ne proye adiwa na bo se obo ho amane a obutima free to free numbers okay so we use MTN Eteltigo MTN Eteltigo number also for 0800 0800 100 100 250 250 0800 0800 100 100 250 250 and only for MTN Eteltigo okay and I say we use Vodafone so okay now obi di katache ne proye adiwa and so with my friend 0800 0800 100 100 25 25 and we say Timobium 0800 0800 100 100 25 25 yes, we now fry free free and take quite simple okay. And now after just be na wo video or document and as audio be a katache ne proye ho adanse now we say my the two and one so but my send my your WhatsApp number okay WhatsApp number is 0577 0577 665 665 295 295 0577 0577 665 665 295 295 and after Kumasi your office number no in case bia opeso ba ho now friend bia yeah and so number is 050 050 95 95 60 60
507. 507. Yeah, we said T-Mobile Yes, 050 050 95 95 60 60 507. 507. Yes, and only Kumas office number. No. Okay. Me did chat to a crown. Ghana Integrity Initiative. Yes, I develop app B. Okay. App be able to me. I download it to phone. So it's Android. So we issue iPhone. And so with my download it. Your free app no Eye on Corruption app. Eye on Corruption. And it's we issue Android. We be Google Play Store. We type it Eye on Corruption. I need EYE. EYE. Okay. On Corruption. On Corruption. Okay. It's not what download it to phone. So. Say be able to talk about channel per home and then who hears about telephone. To go through the process necessary. You know, say be a complaint, you know. Okay, just 1 minute. Me ba na fe maba minua Kofi Asubiem. Na fe ya better understanding on the process again and going forward there yenye the mistakes be na fe be phone lines metie for more the challenges on lands be a bua faso and say corruption be abemua ma yenya that understanding ne question be ano Ghana Integrity Initiative pending for 03224 98035 98036 and 0243 114497 ubetimi afre question be apeso bisano bra na bechere Sema me fiti ase wo ye fruit salad na nijia befi fruit salad or the fruit to sanka, bofre, mango, ni guava yeno, yo de unko a. Nenya ni denko, sama uboshe se, at the pair wo fruit to mo ye friend vitamin C, and ascorbic acid no, ubenya ehunfa so. Sara suna ampon sefa edro citrus seed ede, na vitamin C ya shenuma. Sa wofra citrus seed de biara, ebwa umo wekro wuntem. Ebwa wo honam ma no timi cold ni flu ni kata ebwa wo ma wo honam ni da ho na epeja wo ahoɔden a wo de kunyare wa pii enti citrus bua akwan bebre so enti ene fa citrus na nya emu ahoɔden pa no FD ahwehwɛ sa adwadie nkratoi agye atum sɛ ɛyɛ citrus ade pankwa. Right, Mr. For Ekoya Yasaba, Haya Akoma 87.9 FM. 87.9 Kumasi. Right, okay, my uncle Nafi Yan Tuan Komano so Kovi. Now you didn't come more about the process and all that we need to know. My yantias here, what do we do? Our process we na ABA yan go through Yaji Assas Navy. How do you correct the wrongs? Okay. I mean, answer phone lines to be set you for to me after 03224 98035 98036 98037. Any question about a year on Sasi issue na yetimin so Akoma FM 87.9 Kumasi. Edi kan mame ensha se said na meka no problem no ya na mpempi no esha se free side plan no. Meba, can I pick this caller? Good morning. Good morning, Obakofi. Yeah, Meba Choheni. Pastor Michael. Obakofi, asasi bi wo ejoso ampa me. Okay. The ejoso ampa me on sas na ye family to say the work no. At the same time, almost all plot me my CC there. I'm say ho ye free zone board for land. Okay. Oh, ho say ho ye adwuma na police for anzo abe ho so mo be sika anzani ama go ahead am wa ye adwuma no. Akoma FM 87.9 Kumasi. Will be a call or him be a old Krumo at a Bushian in Tia. Why a Hokoeno? Omo and Shedan can be a Johnson ye free zone. But that's a whole year, 2 months or one hour, and now maybe I'm a man on the Jenny Benedict. Okay. Michael, Govi watching. Okay, but obey you ano 03224 98035 98036 98037. Any question about a year on Sasi with me afre nafi Akoma FM 87.9 Kumasi. Yeah, go vi pacho mamintio. Okay. Eti me address call na question no. Okay. Na or can be before Ghana Free Zones Board. And Ghana Free Zones Authority. And so I see be a war just so area.
Mame emfa akonya yi na me ma tiefo nti ase say aban ewo acquisitions bi ho aban ahye acquire anase I'm trying to say ahye acquire certain piece of land and parcels bi for the state for a particular purpose. Okay. Enti no pockets of acquisitions bi wo areas bi no government na acquire those land. Na mpacho say government acquire nsase bi for a particular use for a state institution na say ebia state institution no entimi emfa enye anamo mfa enye the intended purpose kroma no ewo ho kwan bia say omo betimi a petition the office. Okay. Na office no would also take it up because ebia na making aban acquire no for particular purpose bi but say no sa purpose na was say omode asase ne ye no omon fine ye ya meba mama pick this caller. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Pacho Hweni. The Pacho, it is a Oche Madimo. Say a Bushina Sassy, Yentit man and call line. Not a Okoto on Protona. Chiena who bit my Basamana. We could have people Bushina Diamond. Okay, Bedasi, thank you. Good morning. Hello, morning. Hello, good morning. Yes, sir. Yes, sir. Repeat it, telling you. Okay, Mammy Tio. And I'm to it can be sanitary. I can't want some of it. Don't tell you. And I buy here a boom back. This is a cool. I said a casa. That's a crew banner. And the same year, and so koto. Okay. Bedasi. Good morning. Hello, good morning. Yes, Pacho Hweni. The Pacho Medindi Emilia, I'm free a Greek, but also a Greek. Mammy Tio. The Pacho Media, your toss are Sima, in near Bermabi, Shawak Maboko. Okay. For about 10 years near yes, Regima. But 3-4 months ago, your was in a but say, let me 100 million. That's all me and 2 months. Yeah, well, I show you a drama for 4 Baba to start near my dear Jumanina. 7 no Cassay, or fire near my mind. They met you 100 million and sign it to me up to a Jumana and one. My report. I bet you I can want some, sir. Scaramutia, my wine. I say 100 million. 100 million. As I think they are turning that, and now here I told one day. So I was here too, I don't know. The new one now, Abano. On the water, 100 million, sign it to me up for your Juma, I want to ask them to. As I say, yeah, Jumana was so a drew baby. Okay. Okay, Medasi. Hello, good morning. Hello, morning. Good morning. Senior, I'm into on that explanation. I can remember a GI phone. Okay, Pacho Medasi, Brapen. Ghana free zones are American. Acquisitions be on ma. Aban acquiring under executive instrument. Executive instrument, it means a pass it through certain a pass it through parliament and on more sent it to ama ababayemra and more they acquire sa parcels of London. Ain't you know sub obin to me and na baby and case wa change till say aban a revoke sa executive instrument no every so and sana etimi a revert back to ebia stools no. Ain't you no lands commission ye ntimi nya won but omobetimi atro to the ministry said the beya ebia na ansase no and they omobetimi ayensa through their traditional authority na traditional authority na taking up because ebi wo no ma eya na ebia aban etua compensation no omo overlords no age compensation no every aban ho nti eye up to omo overlords na say ebia omo be see to it say whatever is due the subjects omo de be mom abusia oboyi kromani ye titensase a eso nya bia na say me pacho kromani ye titensase a ansase na e stool ana say state say stool la ye titensase a kroma no enu ti na ye families no nti family heads na wo say ensure say baby e obi a didi no ebia sabi ono nso so wanya bibia manensa akona no but as to say e wo say obi ansa kan asase say we are subject to the community there e wo say onsa kan asase there emra bia na ono ma e hye say
was so be anya asase wa bro motete nsase. Okay, enen mami ntio on these me kutua 10,000 page away na kakra bi. Say me kutua say is that you bit man can say corruption. Penny method was bim. Say enuntina enuntina Ghana Integrity Initiative no. Ye lack officer de so busia ne say okutua sika no de ma hwan. No say do mo to asase free ne ho no. Say owu anase yetu no. Nti new chief na edge say sika no. Eti ni nyina na ebegina enkata asem a menua pani na o chechi me fans asem no. People like this no mutuma bo. Yes anything na lack officer no. Fa mo number ni biem tu. Yeah be number na tu dwa biem a mo am use MTN 30 go no 0800 okay 100 okay 250 0800 100 250 okay and that's always Vodafone no 9 numbers but offer beba okay and also 0800 100 25 okay 0800 10025 and Kumasi office line Kumasi office line no and also me timubium and no 050 okay 95 okay 60 507 050 9560 507 okay yeah Kumasi your office no challenge abronsan dan mu a ben aseda house into be able to so can you sorry final comment yedi kan ye ba ye say akwanyan ye beba radio program butaye si enu bi na yete any complaint no yeah esan say ehihye won nsase ho a ye nuanum bebre nim esan say omunim sa nim de no ente ya nkrofo fa echi edi bu won bukata enti ye nuanum ye besere wa watensem na wonya nim de bi no fetu anamo okay esere wo omu hia mboa ni nyina efa katasese ne poye fa nsasensem numbers na dey to dwan omunto ho anamo okay say bibi chiro ma adwen so a yenum say lands commission office wo ho omumbo re ho ye wo omo centers a ometime receive your omo church onyama wonti ase a omo opanyina nkasa na one na kasa eninti yesre wonfento anamo. Thank you me da say we will actually final comment